Ghana Fia Railway near Railway Ajia Evatrozu Anudrapa Amagade Vaduasile Railway Ajila Nujran Fia Nkejo Jomla Ghana Fia during since the year 2018 22nd December railway minister you are testing, but before then the government of Ghana and Gamanye Gavion huge amount of money railway set for that testing period that testing period over just 2 weeks, that is 22nd December 2018 to 31st December 2018. In a 2 weeks testing year period. Apart from that, government railway minister was start full operation in the year 2019, 2nd January. Okay. Since that 2nd January 2019, but that's next year, the year 2020, but there even 1 year. Gakan kakpomile, min kakpomile fia. Improvement ada ke malaji mo. Alo dodo ada ke mai laji mo. Kabonka e gadu du vivo. E gavion. E gaden ka o uzangala ko. Ko fia kata nyama. Na kore weni akwa bagdo. Mo dware ka on chungu. Ru akrama do mo. Ka ga ka jiru alo government alo ngube wakoko keteke pe mo alo keteke pe vu fe nyagbo le Ghana du comme ke alakeji nile tane me kwa fia kata ya kwa fia kata afia kata ndo gbe pa manye vi oda sele mo anu keteke ara kama so mo na kama jin la fia ta do bala mi de Afrique office nona office ade L2 nkata nana kamalaji mo yevo there is no operation going on then my yevo glema tanana kamaji mo tagana de yafanu no la just no ko val plane me afo susu alo nkanye for susu la du comme enye question bebiam amasiama va ya do president amasiama va ya do MP kaka ole mandate anamo nka o mo le do come wala madaka ngubu mo na ka won to do come ngo ka bon ga ka ba do wa hoga aplevu ganga aplevu ganga aplevu no po azevio po stron po vio asomo do po vio rasku ganga le abroche ko nyami ala jim le Ghana du come alo country kena ni aga tan ko gele cho Ghana du come anya question da kama ga biam manya no fin la jimo manya na ma unto le baba didi choji fo Ewenyigba alo ava Ghana du come ava kromi le Ghana du come nyemanyon la bana du come vio kata try magade yaka still na kama jimo nova story nova gadudu vivo onu kama nyanu e ko mole even gafia ho power ha nyanu vinjo no amofa gbechi na ma vu Canada Ewenyigba elebo anye ne ma awde Ghana nye ya miele that still megale railway line jizom nto mi pom klaku ale afia katan doklegbe mi pom ta office alanye ya office anye ya la tutu operation na kamalaji Muhammad ka mele officer
ta otu office akata amoti vamlo na fia le nkekem anytime akpova mo no na fia office anyi ya na kama laji mo ka ga ka jiru alo government abe release na railway ministry nka okoga ko wo ke gato any accountability ta du okay amaro mo ti anya ga ka maro anya okay testing ka todong global ya and 22nd December 2018 to 31st December 2018 I start testing period ako onu ya ta office anyi ya ta mada kama lafio dollar kama lafio na kama jimo na mekwe amola nyimba lafia ta na do koma no sanu va o basala do koma tamanya no vien la jimo no vien la jimo ta no ko fiabe o fa fankla do koma viu po susu see I don't know here ba mi for Africa leaders alo no tro for susu kra e ga pere wa ma bia ba ele ba du koma viu ha tro susu no nye ba ma de ba ya va no mi anu alo ava no du koma viu no le du koma ele ba wa bio question wa bio nya cho afi wa anawo mon popo ma ba ava klo du koma viu no nye ba motiwo ha ele ba de oda wa de oda no dem da no dem da godo amanyu aro lo menoge ta anu ya po mi la fi kata dog oh god you told me back sitting that city any me afia kra mi na ka po mo re ya kwenye alo afia evo ba comment this kwenye po mi la fia comment po mi la fia nem fia mi te pa do ba gen du comme kata sa trosu bola gen du comme kata nya bola manyak po pom kra manyak po na klanko ta Ewenyigba TV kumyata akpo nya jojo kata le Ghana du comme ko pour voter region grout region ka na mi la fima Ewenyigba TV emi atakpo alo mi atasanya jojo gede le gbana lai ya maba ya gato let me download app alaba ya takpo nu yakata Ghana du come